Poštovani gledatelji, dobrodošli u Rijeku. U tijeku je drugi susret prvog kola južne skupine regionalne Taekwondo lige između ekipa Bosna i Rijeka. Za Taekwondo klub Bosna nastupaju Čordić Sanel, Dizdarević Samir, Begić Ervin, Majetić Nusmir i Malić Ramiz. Rezerve su Kličić Hašim i Alđić Sanel. A za momčad Taekwondo kluba Rijeka Tibor Ileš, Luka Rakun, Nehaj Mile Bjondić, Andrej Gudac, Marin Šušnjar, rezerva Davor Fibinger. Treneri ekipa Bosna Čekajić Ramo i ekipa Rijeka Branko Fibinger. U tijeku je prvi susret, prva borba između Čordić Sanela i Tibora Ileša. To je borba u kategoriji do 64 kg. Trenutno vodstvo momčadi Rijeka 4-1, odnosno vodstvo Tibora. Tibor pokušava ovim udarcima šakom u skoku, to donosi 2 boda. Naravno u slučaju dobro zadanog udarca. Čini mi se da mu to polazi za rukom, barem prema rezultatu. Sada je zbog opomene smanjen rezultat Rijeke sa 5-4, ali u svakom slučaju 3 boda prednosti. 4-1. Tibor dobro kontrolira i distancu, pazi, na vrijeme ulazi, na vrijeme izlazi. Mislim da će u ovoj borbi dominirati. Evo, još jednom je to pokazao. Iako je suđeno nešto za predstavnika ekipa Bosna, za Čordić Sanela. Međutim, eto, Tibor je odmah popravio situaciju ponovo u svoju korist i trenutno rezultat 5-2. Taekwondo klub Rijeka izabrao je kao svoj dres identičan onom nogometnog kluba Rijeka. Odlično. 7-2. Opomenu je dobio Tibor Ileš. 8-2. Trenutni rezultat na borilištu. Oho. Evo opomene zbog pada na pod za natjecatelja iz Bosne. Kao što sam rekao, Tibor jako dobro kontrolira. Odlično. Udarac nogom u okretu u skoku. Suđen je kao udarac sa zemlje, jer eto, suci su to tako vidjeli. U svakom slučaju i nakon opomena 10-2 vodstvo Tibora Ileša, odnosno vodstvo Rijeke. 30 sekundi do kraja ove borbe. Umorni su natjecatelji, evo, ostao je Tibor bez opreme, odnosno ne, sve u redu, ipak ćemo nastaviti. 11-3 rezultat u korist Rijeke. Imamo 20 sekundi do kraja ovog susreta. Tibor se polako umorio. No, međutim, napravio je strašno dobar posao za svoju momčad. 14-3. Imamo 10 sekundi do kraja ovog susreta. Odlično kontrolira Tibor, odlično, svaka čast. 14-3, nastavljamo sa borbom u kategoriji do 71 kg. Dizdarević Samir, Luka Rakun i Tibor i Luka, mladi su natjecatelji, donedavno članovi juniorske hrvatske Taekwondo reprezentacije, osvajači prvog mjesta na prvenstvu Europe ekipno. Dečki sa puno iskustva, iako su mladi, a evo to pokazuju u svakom trenutku. 14-2 vodstvo Rijeke. Brzo je utrčao Luka. Evo sada odmjeravanja, taktiziranja.
Malo se ljuti Luka zbog ovog kontakta. Pauzu traži. Izgleda da je sve ok. 2 minute i 10 sekundi. 50 sekundi prošlo je od početka ove borbe. Ima ovdje puno udaraca šakom. Mislim da će natjecatelj iz Bosne, Dizdarević Samir, zaraditi i žuti karton, odnosno negativan bod nakon ove tehnike. Sudac se konzultira. Sve je u redu. Ipak će se pozvati liječnik za svaki slučaj. Ne, kaže Luka da je ok. Može nastaviti borbu. Minus bod Bosna. I Đuri je odlučio zbog ove tehnike dodijeliti negativan bod za Dizdarević Samira, za predstavnika ekipe Bosna. Trenutno u ovom trenutku rezultat 1:14. U vodstvu Rijeka. Sada će Luka ponovo podići publiku na noge. Oho. Dobro Luka radi i nakon ove lagane stanke kao da mu je dobro došao odmor. 16:1, ponovo je nametnuo ritam Dizdareviću. Minuta i 30 sekundi do kraja ove borbe. Oho. Dobro kontrolira Luka tu distancu, zaista se u pravom trenutku postavi. No, međutim, na semaforu se situacija nije promijenila. 16:1. Odličan pokušaj. Odličan pokušaj, no nažalost nije prošlo baš tako precizno. No, u svakom slučaju atraktivno. Još nešto malo više od pola minute. Taktiziraju puno i jedan i drugi borac, Luka Rakun i Dizdarević Samir. Pokušao je sada Samir napraviti nešto, ali umoran je, ne odrađuje tehniku do samog kraja. Luka isto također više ne reagira i evo kraja borbe. Mislim da su i jedan i drugi borac jedva dočekali kraj ove borbe. A sada u kategoriji do 78 kg za Rijeku Nehaj Mile Bjondić, a za TK Tim Bosna Begić Ervin. Ove situacije u kojima i jedan i drugi natjecatelji istovremeno izvode tehnike, zaista je teško bodovati. Bodovan je ovdje jedan udarac šakom za natjecatelja iz Bosne Begić Ervina. A evo sada se popravila situacija za Ervina, skočio je na 5 bodova. Mislim da je Mile Bjondiću, odnosno Nehaj Mile Bjondiću zadatak da zadrži ovu rezultatsku prednost, no nakon njega u borilište ulazi Andrej Gudac koji bi mogao povećati kao zaista iskusan, kvalitetan borac, gotovo nepobjediv na ovim prostorima. Očekuje se od njega puno, pa bi svako zadržavanje prednosti u ovoj borbi puno značilo za Rijeku, obzirom na borca koji izlazi na borilište u sljedećem.